Pozdrav svima, danas ću vam pokazati kako napraviti jedan ovakav kauč ili ovakav, sve znači kako mi želite. I kao što vidite, malo sam pokosio u moju poljanicu, pravimo razne stvari. Dakle, sada ću vam pokazati kako napraviti jedan ovakav kauč. Počet ćemo od najlakšeg, kada ćemo ići na težu. Ili iskopiti ili ovako kao i ja. Zatim uzet ćemo neku pojeličnu nastave, neku pojelična, stavit ćemo ovdje, s lijeve i desne strane, a u sredinu ćemo staviti bakl. Sada ćemo uzeti stepenicu po izboru i stavit ćemo na njih. I dobili ste jedan kauč. Sada ću pokazati kako možete plavu zastavu, onda isto baklju u sredinu. I više neće trebati baklja. Zatim ćemo staviti stepenice od kvarca. Ovako. Onda ćemo prokopati ovdje. Prije toga ćemo staviti okno. S obe strane. Vodino okno. Onda ćemo staviti ovdje dvije zadnjete dole. Tu ćemo staviti baklju crven kamen. Pa ćemo ovo to sad ćemo raditi isto pokopno dvije zadnjete dole. Pa ćemo ovdje ruku, stavimo baklju crven kamen. I zatrpamo ruku. I dobili smo naš kauč. Sada paljcom jednu ruku možete samo noću nažalost. I sad ću biti pokazati kako da napravite ako li se budete želeli, ako ne naći neki drugi materijal. Možemo izaći iz ovog pokolja. Znači, dođemo do kraja i odmah se. I skočimo u kauču. I onda samo izađemo bezbedno. I još jedan detalj koji sam zaboravio da napomenem kod kreveta je da svetli u mraku, kao što vidite, zbog onih baklji. I to je dodatna prednost. Mislim, ako u kući nemate baklje, vi imat ćete bar krevet. A hvala što ste gledali ovaj klip i pozdrav svima.